Rijeka će naravno pobijediti 2-1. Tu sad po meni trenutno nema favorita, iako smo mi domaćini, obično kolektiv izbaci najboljih igrača. To ćemo vidjeti na kraju. Pa pobjeda, lagana. Lagana pobjeda. Pa da. Koji je rezultat? 2-1, 2-0. Jednom dolaziš u naš fan shop nekad. Pa bio jesam. Jesi? Jesam, da. I koji ti se artikal najviše sviđa? Pa šalo, idem skoro na sve tekme na Rujevici. Bravo, Nekad na gostovanja. znači ti stojiš, ali vidi možda nekog znaš sa centralne tribine, evo izvoli. A, prijatelji škole. Vidi Jastučić si dobio jedan. Hvala. Šta Velkovski? Velkovski daje prvi gol. Da, a ko daje drugi? Drmić. Drmić, a znači 2-0. 2-0. Dečko neće čut koji ti je najzgodniji nogometaš u Rijeci. Ne smiješ to reći, ne smiješ ništa reći. Idete i vi, gospođo? Da će biti 2-0. 2-0. Dobro, evo tu smo ispred fan shopa, da nam nekad dođeš u fan shop? Pa išla se meni da kupi poklon. Dečku? A normalno. Evo sad ovo je jedan poklon za tebe, evo izvoli. Hvala. Evo možeš ga možda i otvoriti. Ali ovo ti je možda više za doma ili ako u dečku kuhaš kavu ili čaj, evo vidiš. 2-0 Rijeka. 2-0 Rijeka. Ko je najbolji igrač ove sezone? Drmić. Koji će biti rezultat? 3-1. 3-1 za koga? Šta pitaš za koga, ljudi moji? Da vi, Ružo, pored tebe on pita... To se ne pita, to se zna. Pa zna se za koga. Jer Da. tako, Ružo? Pobjeda. A ko će biti strijelci, ko će zabiti gol? Nema veze ko je strelac. A hoćeš doći na utakmicu? To me ne pitaj. Ne, a? To se sve zna. Rijeka Željo 3-2 za Želju. Kad vidi Rijeka Bol 1-0 za Rijeku i Rijeka Dinamo Vinkovci 6-3. Te 3 utakmice nisam gledao. Od koje godine? U 63. godine.